tanihileswi a hi ri ku vulavuleni hi swo varhandziwa va Xikwembu leswaku swi kahle ku followa protocol ya tilo. Loko hi create program hi ku hi ta endla swilo swo karhi hi nkarhi wo karhi, hi hlayisa minkarhi ya koho, hi endla hinkwaswo leswi hi nga plana swona, Xikwembu xi ta va xi ri ku hi pfuneni. Amen. Xikwembu xi ta hi pfuna, hi fanele hi endlisa xiswona. Amen. Hi fanekele hi endlisa xiswona sweswo leswi hi nga plana swona. Ni chumeleka ku tala hi tintsumi ta ku katekisa leti ti taku. Ntsumi ya kereke, ku na ntsumi ya kereke, ni le Bibeleni swi kona ku na ntsumi ya kereke. So ku na ntsumi ya kereke, ku na tintsumi leti ntirho wa tintsumi ku sapota munhu la misaveni, swilo leswi a nga le ku swi endleni swi famba kahle, tiplan ta munhu ti famba kahle, vutomi bya yena byi va kahle, ni ku hi sirhelela eka miringo talwa ani madimoni na ya. Loko ri na tintsumi ku na madimoni lawa nga vekiwa hi Sathana ku dlaya tikereke, ku onha vutomi bya vanhu la misaveni, ku tikisela vanhu, ku endla ku vanhu va hanya ku vava, ku va chela mavabyi, ku onha mindyangu, ku endla ku vanhu va holova va nga twanani, ku va ni divorce, vanhu va nga swi koti ku va tshama va tsakile, va tshama va hlanisiwa hi swilo swa ku hambanahambana. Madimoni lawa ya nghena le timbilwini ta vanhu ya va hombolokisa, vanhu lava timbilu ta ku va nga lavi Xikwembu ya nghena ka vona, va dlaya vanhu, va yiva, va khurukha vanhu. I madimoni ya endlaka swilo swa ku biha swi nga kona misaveni hinkwaswo. Vanhu va pfinyiwa i mhaka madimoni. Se tintsumi ti koka la misaveni ku hi lwela ni ku hi pfuna ka makungu ya hina. Se loko hi praise Xikwembu, hi nghena ndlwini ya Xikwembu, hi sungula hi ku praise Xikwembu. Xikwembu xi invite hi praise, a xi invite leswi swa ku Xikwembu ya ku rhamba tana xikarhi ka hina, hi xi invite hi ku xi dzunisa, hi sungula hi ku dzunisa. Amen. Hi za hi sungula hi ku dzunisa, hi invite Xikwembu. Amen. Hi praise God, hi xi dzunisa Xikwembu, hi xi dzunisa. Loko hi xi dzunisa xi ehlisa tintsumi emakumu, ta ehla tintsumi ti nghena, ti ta ti khome tinyiko ta ku hambanahambana. Tintsumi ti na tinyiko, ku na tin'wana ta tinyiko ta ku i ti-revelation, ti ehlisa minhlavutelo, hi kota ku twisisa Xikwembu kahle. Ni timhaka leti mi kuma ku ri a ti clear evuton'wini bya hina. Ku na timhaka tin'wana mi kuma ku ta hi tlunyatlunye evuton'wini. Loko hi praise tintsumi ti ehla, mi twa Xikwembu xi pfula xifuva xa n'wina. Loko ku pfuleka xifuva xa n'wina mi sungula ku kota ku twisisa timhaka ta hi mihleketo ya n'wina, yi kota ku twisisa timhaka leti hi mhaka ku endle hi ye mahlweni ka Xikwembu hi fika hi dzunisa. Mayiwa i protocol. Se loko munhu a misa xiyenge xi lexi xa ku dzunisa, loko hi sungula hi xona hi fika hi nghena a misa ntsumi leyi nga yima nyangweni, leyi nga khoma registara, and then a misa ntsumi ya ku dzunisa, and then a misa ti-item letin'wana ta swikhongelo ku ya hi program ya hi leyi hi nga na yona ya ku worshipa Xikwembu. Ni ti-item ta ku kombela, a ni kota ku kombela kwalaho ka ku hi nyike swakudya swa masiku hinkwawo. Sweswi ni nga swi vula ku swakudya swa masiku hinkwawo a ko va vuswa ntsena ni xicevo, na movha na yindlo na mpahla leyi mi yi lavaka, swa ha wela koho ku Xikwembu xa mi hlayisa ka swilo swa masiku hinkwawo. Swa ha wela koho, a ni movha wolowo mu driver ku wa mi ya rhwala swin'wana hi woho, kota ku hanya hi woho, mi rhwala ni swakudya hi woho. Se ku na swilo swa ku tala swi nga involved. That's why ku nga tlheli ku vuriwa ku ni nyike na yindlu na. Se kwala ka swakudya swa masiku hinkwawo is about well-being ya munhu, ku hanya ka munhu, ku u kombela ku Xikwembu xi n'wi endla ku hanya kahle. Mi nga za mi kombela ni ku rivaleriwa, Xikwembu xi lava mi kombela ku Xikwembu xi mi nyika swakudya swa masiku hinkwawo. So swakudya swa masiku hinkwawo i swilo swa kwala misaveni hi swi nidaku. Na rero rito ra Xikwembu i swakudya swa masiku hinkwawo, i minhlavutelo hi fanele hi kuma masiku hinkwawo. So futhi hi swa ku sungula swa kona. So nhlavutelo wa rito ra Xikwembu swakudya, moya wa munhu fanele wu dya, ku nga dyi miri ntsena. Loko dya miri ntsena moya wa nga dyi, munhu wo endla yini hala ndzeni ka yini, munhu wo endla yini wa hlakala, munhu wa le ndzeni. Mu vona hi mahanyelo ya ku biha ni stress na depression, ni ku tshama karhi a vilela, munhu a tshama karhi a na ku endla xidyoho i mhaka ku munhu wa le ndzeni yi njhani u ndzile
u dlawa hi mavabyi wa vabya eka munhu wa le ndleni. Spiritually the person is sick. That's why vanhu va endla leswaku huma ndleleni. Ku va munhu kuma ku a nga ngheni kereke, kumbe munhu u tshama a nga ri kona kerekeni, kumbe u ta kan'we kerekeni a ta hlangana ni vana va Xikwembu kan'we ndzhaku ka nkarhi wa ku leha. Sweswi endla ku munhu wa le ndleni a endla a dlawa hi ndlala. Eya swi tiva ku loko tsima va vulavula na munhu ni loko a nga ri kona kerekeni, mara ku na system ya Xikwembu lexi nga yi endla ya church order leyi Xikwembu xi phamelaka munhu hi yoho swakudya. A ni na munhu wa dya xitarateni, mara swi vula ku loko u tshama karhi a dya xitarateni a nga famba ya kaya a dya ndlwini. Swakudya swa yehe swa basic main meal ya u dya kaya hi swona. Se munhu wa ku tshama karhi a dya xitarateni hi n'wi vita yini vhumba. Welani mpulela henhla mo huma ka recording. Welelani hi n'wi vita yini munhu wa ku dya xitarateni ntsena. Munhu mi ta swi tivi. Welani phela. A mi swi tivi varhandzi va Xikwembu. Iyo a ni ku van'wana va ta ku i hobo. Ku na tihobo ta ximoya. A mi swi tivi. Swi nga endleka laha nyameni na mi nga ri hobo eka vutomi lebyi. Ma swi vona ni? Mi ri munhu wa decent hala handle. Mara emoyeni wa n'we mi ri hobo. Spiritual, mi ri spiritual hobo. Spiritual hobo a xi na a ni hobo ma yi va ku yi hanya njhani. Yi dya ti-dustbin. Spiritual hobo i munhu wa ku famba karhi a dyetetela swilo swin'wana na swin'wanyana. Van'wana va dya hobo lowu va dyi endla hi tifoni. I dya swin'wana na swin'wanyana. A ku kona laha a fikaka a ti nyikela koho a tirhela Xikwembu kona vana va Xikwembu. Loko fana muntlha Xikwembu xi ku smart man a mi khongela a mi khongela na va mani kwihi. A ku na laha nga ta famba kona. So swa hi ndlela yeleyo Xikwembu xi na ti-system, mara ndzi ta lava ku hi ya vulavula hi swilo swinharhu. Na hi ya vulavula hi ti-shadows na church order. Hi tlhela hi vulavula hi moral law, mara a ni nge vulavuli hi ku endlisa hi swona. Ni lava ku vulavula swin'wana hi swona. Amen. So the main topic ya hina ni lava hi ya vulavula hi swilo swinharhu varhandzi va Xikwembu. Ni lava hi ya vulavula hi ku na mhaka ya perfection. Ku hetiseka loko swi lavisisiwa kahle hi xi-theology ku hetiseka ka number 3. That's why mi kuma ku munhu u na body, a va na yini, a va na soul, and then ku tlhela ku va na a spirit that influences the soul. Right? So that spirit is one of the two big spirits. Ku na mimoya mimbirhi leyikulu. The biggest spirits ku nga Xikwembu na Satan. So Xikwembu is a great spirit. Na Satan na yehe is great. So Xikwembu is the greatest. So Satan na power. A ku na munhu na un'we nga ta n'wi hlula Satan. Handle ka loko munhu yoloyo a ri na Yesu. Hambi lo tlhariha njhani tintlumi ta swi tiva. Satan u na matimba. Mi nga yingiseli vanhu lava va nga yi tivi Bibele va ku Satana xi na matimba. Iyo a mi tivi Satana. Swo thona ku na matimba. A mi hlayisi Bibele. Matimba ya dragona ma ya tiva n'wina. So Satana u na matimba. Munhu fa nga swi tiva sweswo acknowledge ku Satana u na matimba, and then mi kota ku famba mi ya n'wi khendlela matimba ya ku tlula ya yena. A hi swona? Mi ya khendla ka Yesu. A hi swona? Loko mi nga tumbeli hi Yesu mi nge koti ta mi ba mi lahla hansi. Satana u hlule na Solomon, mi swi tiva sweswo. Loyi a ri munhu wa ku tlhariha ku tlula vanhu hinkwavo emisaveni. A n'wi khinsamisa hi tsolo hansi. Ma ta ku sala Solomon u n'wi khongerile Satana. Etikweni ra Israyele a vumba swifaniso swa swikwembu swa madimoni. A tata tiko hinkwaro va ri xitarata xin'wana xin'wana a ku ri na swikwembu swa madimoni swa ka Solomon. A tlhela a swi khongela tsakisa vasati va yena. Satana a n'wi trepa hi vavasati Solomon. So loko Satana a hlule Solomon a ku swi tshama ku va na munhu wa ku tlhariha ku fana na Solomon emisaveni. Mo ni mi byela a nge he pfuka ve kona ene a nga swi tshama va kona. Mi swi tiva sweswo. A ku swi tshama ku va na hosi ya ku tisa ku rhula misaveni ku fana na Solomon.
niya kufuma kufana na Solomon ayisithama ebakwene ngepfuki ibe ko koba Yesu ntsena Yesu ntsena loyi a hundza ku Solomon hi vutlhari a tlhela hundza na Sathana kambe Sathana hundza Solomon hi vutlhari mi swi tiva sweswo ni hi power hi matimba ni vutlhari ni tintomi ta swi tiva hambi ku ri ntomi ti-principalities leti nga le ti fambaka na Sathana tintomi leti letikulu leti ta ti-principalities ta ti-prince leti nga baleka letini na ti yenga Sathana wa swi tiva Gabriel ku va n'wi kombe timhaka 3 weeks hinkwayo la mpfhukeni la a ku le ku yehleni haleni misaveni i la ku hlamula xikhongelo xa Daniel hayi suka mani va n'wi pfala va ka oyi a wu nge kuyi the spiritual prince of Persia phela ku na tihosi la mpfhukeni ku na tihosi leti fumafumaku tiko rin'wana na hosi ya demoni leri nga vekiwa hi Sathana ku tiko leri fanekele ri fumiwa hi demoni leri ku na demoni ra South Africa leri nga khoma tiko leri swilo hinkwaswo swa ku biha mi swi vona ku la emhaka ku na principality ku na demoni leri nga khoma tiko ra South Africa ri controla ku mahanyelo ya vanhu va South Africa ni culture hinkwaswo mi swi vona ku swi endleka hinkwaswo ti load shedding ku na demoni leri nga tisa load shedding mavabyi hinkwaswo i mademoni ya fuma i tindhuna ta mfumo wa mnyama tiko rin'wana ra tindhuna ra tihosi ku na ta ximoya ku na leta ku voniwa hi matihlo leti ti nga ta nyama ti controliwa hi tindhuna ta ximoya hambi wa swi tiva hambi a wu swi tivi wa controliwa ku na ndhuna leyi controlaka loko ve u wela hala ka Sathana wa controliwa va ku remote u nga swi koti hambi loko ve wo va munhu a ngheni kereke kumbe wo va president ya hambi president wa controliwa ku na ti-principality leti controlaka president ku fanele a endla ti-decision ta so tiko ri fanele ri famba so ku ya hi ku rhandza ka Sathana se le ka Xikwembu ku na tintomi leti ti fika ti lwa ni ti-principalities leti ku ti lava ta ponisa vanhu laha tikweni i tintomi leti ta ka Xikwembu i tintomi ta Xikwembu ku na tintomi leti Xikwembu xi nga tiveka ku ti dila na tiko ra South Africa hambi mi ya Zimbabwe that's why loko mi famba mi suka mi ya eZimbabwe atmosphere ya cinca hi mhaka yini mi nghena ka territory yin'wanyana ya different ku na ti-powers ta different that's why swi kahle ku mi endla yini mi khongela loko mi travel for traveling messages maswana loko mi famba ya Mozambique ku na madimoni ya Mozambique ya wona yala ya tirha differently lawa mi nga mi ya hlurile hinkwaswo mara mi nga ku ri a ya operate ku fana lama ya fita mi bayizisa mi nga ku leswi ya tirhisaka swilo swi different a swi fani swa laha se ma khongela ku Xikwembu xi kota ku mi prepare tintomi ti ta mi prepare kwalaha xikhongelweni tintomi ta Xikwembu ti mi prepare ti mi nyika ti-revelation ti mi paluxelani swilo ni timhaka makhongela that's why bibele yi ka swilo hinkwaswo swi endlaka hi fanele hi rhangisa Xikwembu hi rhangisa mfumo wa Xikwembu first mi teka timhaka hinkwato mi teka makungu ya n'we hinkwawo varhandziwa va Xikwembu mi ma nyika Xikwembu ni pulane leswi ni plane ku travela ni ya hala Mozambique ni ya hala Malawi ni ya Lesotho Namibia mi teka mi nyika hinkwaswo loko mi ri karhi mi hanya masiku hinkwawo varhandziwa va Xikwembu ti basiseni timbilwini ta n'wina timbilu ti tenga mi nga rivali mhaka ya heleni yi vula minkarhi hinkwayo mbilu ya munhu a yi tenga hi nga robi vanhu hi nga yiveli vanhu hi nga yimbi mavoni a hi lunghiseni swilo hinkwaswo swi tshamiseka swi va perfect hi endla swilo perfect loko mi mo tirha hi le ntirhweni tirhani ntirho wa n'we perfect mi nga yivi na toilet paper yinene hi mhaka ya toilet paper ma twa ku Sathana a nga claima future ya n'we hinkwayo ku yiva toilet paper mi nga nyikiwa ma twa ku Sathana a nga claima vutomi bya n'we hinkwabyo a hi sunguleni hi ku lulama hi hetiseka loko se hi lulamile hi hetisekile a ku na lexi hi nga ta xi khongela mahlweni ka Xikwembu xi nga hi hlamula mi ta swi vona varhandziwa va Xikwembu xi ta mi hlamula swo tika swinene ku lulama swa tika ku lulama ende ku aleni so swi tika swinene eka loko munhu a ri ni rifuwo ra ku tala la misaveni bibele yi vula sweswo ene rifuwo a swi vuli mali ntsena na dyondzo ka ha ri rifuwo a mi swi tivi swa ku dyondzo rifuwo loko ma mi dyondzeka ngopfu swi tika ngopfu ku va mi nghena mfungoni wa Xikwembu
tisa ni ti-pride phela ku dyondzeka ngopfu mi swi tiva tisa ni ti-pride nkarhi wun'wanyana van'wani va swi kota ku dyondzeka swinene va tlhela va titwa ngati a hi swa ni ku dyondzeka ka ha ri rifuwo ni ku va mitlhari ngopfu ka ha ri rifuwo ma swa se ku na vutlhari bya misava ku na vutlhari bya xikwembu a hi swa ya se vutlhari lebya misava bya natural i vutlhari lebya ku fana bya Solomon a ku ri vutlhari bya natural lebyi xikwembu xi nga n'wi nyika ku a kota ku fuma tiko ni ku tihanyisa a fuma vanhu a kota ku va muchumeri Solomon when he was a preacher a ri hosi mara a chumela a tsala tibuku ma swi vona a chumela hi ku tsala tibuku ni vanhu va ta tihosi a ti ta ka yini ta kuma vutlhari loko va lava ku tumbuluxiwa ku va fambisa njhani matiko a va ya ka Solomon va ku hi ya ka hosi Solomon hi na ti-problem mi kuma ku ri nkarhi wun'wanyana va ringeta ku a va yisa timhaka ti va hlula a va famba hi tikamela va suka Afrika va famba va ya kwale Israel eka Solomon ma vona van'wani va suka va ri kwini va suka va ri Europe va ya ka Solomon a va ya tihosi va Queen Sheba va suke va ri kwala Ethiopia va famba Ethiopia ya ku ri yo Afrika hinkwayo va famba va ya ka Solomon va kuma switsundzuxi va guidiwa ka leadership. He was a leadership coach. A coach at tihosi, the queen, not the king, not the prince. A va ya va khome gold na silver va ya ni tinyiko va rhumela ni malandi. That's why Jerusalem a yi fuma misava mi swi tivi hi nkarhi wa Solomon. Vana va yisa rifuwo Jerusalem hi ku Solomon a tlhela a hambileswi a nga endla swa ku huma endleleni a ri the type of Jesus Christ. So misava hinkwayo yi yisa rifuwo leyi tihosi hinkwato ti yisa rifuwo a mi swi twi Bibeleni swi tsariwile ku ka Jerusalem lowuntshwa tihosi hinkwato ta yisa rifuwo Jerusalem. Phela ka eternity ka ha ta va ni tihosi ka ha ta va ni rifuwo ka ha ta va na silver ka ha ta va na gold ka ha ta va ni swakudya. Misava hinkwayo yi ta famba yi khandziya ntshava yi famba ya nthaveni ya Siyoni. A ni hlila ka Bishop Rikhanyane loko ni ku Siyoni. Ntshava ya Siyoni vula New Jerusalem yo ntshava ya Siyoni. Va ta famba va ya nthaveni. Phela va swi vita ntshava ti-building tele ta New Jerusalem yi languta a va vona nga ntshava loko va swi langutisile va Daniel ku a nga ri ni flat khale swa ti-skyscrapers swa ti-building ta ku leha swi nga ri kona swi nga ri kona a ko va ni ti-pyramids ta Giza ntsena se mari New Jerusalem yi ta va ntshava leyikulu yi nga ta va yime exikarhi ka misava. That's why xikwembu xi lava ku lwandle xi ri susa ku ri ku ta va ni space xi lava ku aka emuako wun'wana wa ku chavisa lowu nga ta va wu ri exikarhi ka misava. Hambi va mi yime America loko me building ya ko yi ta va yi ra South Africa ya New Jerusalem mi ta kota ku yi vona. Un'wana ta yi vona misava hinkwayo un'wana ta tlhandluka a ya Jerusalem lowuntshwa a yisa rifuwo. Ka ha ta va na tindhuna misaveni ka ha ta va na tihosi misaveni ni le ka eternity hi ta hanya hi laha ku nga heriki. Va ta yisa yini rifuwo eJerusalem hi ku hi ta va hi fuma misava hina hi nga ta famba hi rapture hi ta va hi tshama le Jerusalem lowuntshwa leyi hi fuma misava hi ta va hi khome misava because hi ta va hi khome misava va fanele va hi tisela rifuwo a ni hi tihosi ta kona. That's why Jesus is the King of Kings. I saw lavaya va nga ta avanyisiwa ka final judgment va ta va ri handle ka New Jerusalem. Ku na lava nga ta avanyisiwa and then va nghena and then ka ha ta va ni tindhuna leti nga ta vekiwa ka ha ta va ni tihosi. Matiko ya ha ta va ya ri kona mara ku ta va ku ri tiko rin'we ra xikwembu ra misava mara ka ha ta va ni ti-section ku la ku fuma mani la ku fuma mani la ku fuma mani. That's why mona le tilweni ku ri na 24 elders 24 wa varhangeri. Ku na vurhangeri hinkwako ku na structure ku na system ku na process. So le ka misava leyintshwa ku ta va tano ene ku ta nandzika ku dlaya hi Jerusalem. Un'wana ta navela ku ya Jerusalem loko a tshamile lava tshamile lava nga tshamiki Jerusalem loko va languta va yi vona ku va yi ta voninga misava hinkwayo phela a ka ha ri na dyambu mi swi tivi misava leyintshwa a ka ha ri na dyambu a ka ha ri na vusiku a ka ha ri na nhlekani ku tshama ku ri nhlekani ku vangama a ka ha ri na mpfula mi swi tiva sweswo a ya ha ni mpfula
mati ya ta huma hala hansi ku ta huma nkungu hala hansi ka misava ku cheleta swimilana mapurasi ya ta va ya ha kona laha mi nga ta keketela ku mihandzu ti-building ta kahle ti-resort ti kona entertainment yi kona ya ku tala ku tlula la misaveni a ku na nchumu laha ku mi hlupheka ni ku bola ni ku nuha ntsena ni jaka se hikuva na va na vutivi bya Xikwembu va twa ku sweswo kwala misaveni i minani nothing jaka ntsena leswi hambi munhu wa va fume njhani kumbe njhani u xisuwana mahlweni ka Xikwembu u xisuwana ka lava nga nghena mfumeni wa Xikwembu varhandziwa va Xikwembu loyi a tirivataka hi misava leyi u lo phunta munhu wa ku phunta a nga na vutivi a no ignorant munhu wa ku phunta a hi swona se lava hi vulavula hi swilo swinharhu varhandziwa va Xikwembu leswi swi endlaka vanhu va ku tala va hluleka ku interpreta Bibele nte hi xi-theology perfection yi le ka nharhu perfection is in 3 a hi swona ku hetiseka ku le ka nharhu se swilo leswi swinharhu leswi lava hi languta mhaka ya ku hetiseka ka covenant ntsena ni lava ku ta vulavula hi summary ntsena ni nge hlayi mi ta hlayela Bibele kaya ni ta mi nyika example ya tivhese ta swilo leswinharhu ku na milawu lava hi vulavula switsongo hi nawu wa Old Testament nawu wa New Testament mara ni lava ku hi languta the nature of the law ntumbuluko wa nawu wa kona ku na nawu wa mahanyelo hi xilungu hi ta ku moral law ku nawu wa ku dyondzisa vanhu mahanyelo ma swi vona vanhu va Xikwembu i nawu wa ku sungula i nawu wa mahanyelo nawu wa mahanyelo i moral law hi xilungu moral law i nawu wa mahanyelo i nawu wa ku fana lowa ku mi nga thuki mi yiva hi swona mi nga thuki mi oswa hi swona mi ta kuma milawu ya mahanyelo kwini yi le ka Exodus the main ya yo mi ta yi kuma ka Exodus 20 hi swona i milawu ya mahanyelo a hi swona yi dyondzisa munhu mahanyelo ka Exodus 20 10 commandments milawu ya 10 yi dyondzisa munhu mahanyelo ku hanya njhani so i milawu yele first munhu ku fanga hanya njhani so number 2 ku na milawu leyi nga milawu ya church order milawu ya kereke ku kereke yi fanekele yi endla swilo njhani mafambiselo ya kereke milawu ya church order yi fana ni milawu ya vafundhisi ku fana ni milawu leyi nga le ka Levitika i milawu ya ku dyondzisa vafundhisi maendlelo ya swilo ni milawu leyi ya ku dyondzisa vafundhisi ku kereke yi fanele yi va swona buku ya Levitika yi dyondzisa ngopfu vafundhisi milawu ya valevi a va ri vafundhisi yi dyondzisa vafundhisi ku kereke mi yi fambisa njhani se milawu ya ka Levitika yi fana ni milawu leyi yi nga le ka Timothy chapter 2 na chapter 3 ni le ka Vakorinto chapter 14 na Titus chapter 1 na milawu leyi nga le ka Revelation chapter 2 ku fika eka chapter 3 ni milawu leyi nga le ka ntaku kwini kun'wanyana ya leyi nga le ka Yakobo chapter 5 yi konyana milawu ya kereke ni milawu ya mahanyelo mara ya kereke nyana yintsanana a yi talangi ngopfu so ni le ka Yohana wa ku sungula ku na milawu ya kereke i milawu ya church order ku kereke yi fanekele yi famba njhani kumbe ku fambisiwa njhani yin'wana ya milawu ya church order i milawu ya ku fana ni milawu ya vukhume ku humesa ni vukhume ni milawu ya ku humesa ni minyikelo ku endla ku kereke yi kota ku va na mali ya ku kota ku operate mi le ku tweni varhandzi wa Xikwembu i milawu ya church order ni milawu ya ti-qualification ta vafundhisi ku mfundhisi u faneke a va munhu wa njhani mahanyelo ya yena i faneke a va munhu wa njhani wa ku tikhoma njhani u faneke a va wanuna kumbe a va wansati ke i milawu ya church order ntirho wa yo ku endla ku kereke ya Xikwembu faneke yi operate kahle hi swona so i milawu mudikoni u faneke a va munhu wa njhani swa hi ndlela liya
i milawu ya church order. Se milawu ya church order, kwala ka milawu ya church order, ehenhleni ka swo ku va na yini, ku va na milawu ya mindzuti. Milawu ya yini? Ya mindzuti. I yini ntirho wa nawu wa ndzhuti? Ntirho wa milawu ya mindzuti i milawu ya vuprofita, i milawu ya ku profita swilo leswi ha taka, ni milawu ya ku kombisa swilo leswi nga le matilweni hi swi endla kwala misaveni. Milawu leyi yi endleriwe ku munhu a kota ku twisisa swilo swa le matilweni hi ku langutisa swilo swa le misaveni ni maendlelo ya le misaveni, by observing the characters on earth and the actions on earth, comparing them to the characters in heaven and the actions in heaven. Minute la simple ya ku mukota ku twisisa structure cha Bibele. So it's threefold. Se milawu ya mindzuti a yi ri ka Old Testament. Loko hi suka hi ta ka New Testament, milawu ya mindzuti a ya ha tirhi. Antuku mani tora ndo va Xikwembu ke. Ya suka hi ta ka New Testament, milawu ya mindzuti ya herisiwa, swa a ya ha tirhi. What about milawu ya church order? Kwala ndzeni ka milawu ya church order na koho ku na milawu ya mindzuti, ku fana na mindzuti ya vaprista. Vaprista lava a va ri kona a va ri mindzuti ya yini ya fivefold ministry, mara lava a ku ri valeni. Se hina vaprista va sweswi yini hi vaapostoli na vaprofeta na vavhangeli na varisi na vafundhisi. Se yini this order ya vafundhisi va sweswi is the perfect order of Jesus Christ. Lava ya va Malevi a va ri mindzuti, a va ri xikhomela nawu. Se hina hi nga vekiwa sweswi hi nyikiwe leswi hetisekeke. Mani twa varhandziwa va Xikwembu. Se hina hi kurisiwe ngopfu hi ku hi nyikiwe leswi nga hetiseka. Hi kurisiwe ngopfu. So kwala ndzeni ka church order, ma yi vona? Loko mi languta ku maendlelo ya ko ya njhani se hambana na mindzuti, ma yi vona? Loko munhu a nga swi tiva Xikwembu u fanekele a sungula a tiva ni ku twisisa mhaka ya mindzuti. Loko munhu a nga za swi tiva ku ri swilo hinkwaswo leswi a nga na swona i swa Xikwembu, Xikwembu xi teke enawu xi n'wi dyondzisa kwale ka Old Testament, a swona. Loko Xikwembu xi teka nawu xi n'wi dyondzisa, ni ta kombisa hi nkhuvo. Ku na vanhu vo ka va nga humesi vukhume, mi kuma ku loko a nga humesi vukhume hambi a kuma mali ni peyini a nga yi yisi ka Xikwembu, ku ri i milawu ya mindzuti hi ku a nga yi twisisi kahle Bibele. Se loko a endla swilo swa hi ndlela yeleyo munhu yoloye, i va a endla hi mhaka ya ku mbilu ya yina makolo, a nga swi tivi ku swilo leswi a nga na swo hinkwaswo i swa Xikwembu. A nga swi tivi ku ri hambi byo vukhume loko o humesa byo ntsena a nga humesi minyikelo ehenhla ka byona, i na nandzu mahlweni ka Xikwembu, a swi ringananga. Bibele yi ri swa vukhume hinkwaswo i swa mina, a hi swona? Swa vukhume hinkwaswo i swa Xikwembu. Ku byeriwa vana va Israyele ku nhola mi tisa vukhume mara mi tisa ni minyikelo. Laha ka minyikelo Xikwembu xi lava ku ta vona ku ri va ta swi kota ku tisa minyikelo ya rirhandzu hi ku rhandza Xikwembu na. Swi tsariwile Bibeleni ku vukhume byi dyondzisa munhu ku hlayisa nawu wa Xikwembu. Vukhume i nawu wa church order, a hi ndzuti mara byi komi ndzutini mara a hi ndzuti. I order ya the basic ta operation ya ntirho wa Xikwembu. Se milawu leyi nga tsariwa le ka Old Testament a yi tlheli yi repeat-iwa ka New Testament. Ku fana na lava nga ta vutisa ku byi tsariwe kwini vukhume ka New Testament. Swilo leswi nga tsariwa ka New Testament swi huma ka Old Testament. Loko mo languta loko va chumela vaapostoli va tlhela va chumela hi nawu lowu wa muxe, a mi va voni va ku nga twi ku oswo, va ku vaoswi va ya tiheleni, makhamba va ya tiheleni, vo tsala nawu hi vuntshwa, a va tsala nawu hi vuntshwa.
va teka na whole wa i nawu wa church order and then i nawu wa moral law i moral law loya va teka that moral law va continue na yona then ka church order va endla yini ka church order vona va apostoli na vo karhi va koleka timali tikerekeni maswa va ri karhi va fidiwa kun'wana va complaina muapostola ku ri a fake mi ni nyika na mali na mehe mi ni hlayisa se a mi ni hlayisi kereke yi nga n'wi hlayisi va ringeta ku hi kombisa ku kereke yi fanele yi humesa timali ku hlayisiwa vafundhisi maswa a ku mara ni teke timali ta van'wana lava ni hlayisaka yin'wana kereke ni nga yi pfula hala mi muapostola ni fika ni teka ni pfuneta n'wehe mara n'wa mi ni nyiki nchumu that's why mi kuma ku namuntlha loko munhu a ri mfundhisi nkarhi n'wana a ri mfundhisi wa tiso a va frustrated hi mhaka vanhu vo ka va nga humesi vukhume va destroya ntirho wa xikwembu ni vanhu lava vo ka va nga humesi minyikelo va ku a famba a tirha va twa ku a nga le ku tirheni loko a ri mfundhisi i fanekele a layicha malamula a ya jovajoweni ya malamula a tlhela vuya ta va chumela va ku na yo tirha nge n'wi nyiki so hi mhaka va nga koti ku twisisa ku ri ini i milawu ya church order. Church order yi typiwa hi any organization nga ko misaveni i ndhruti i type kumbe ndhruti wa church order ni ri ku na mindhruti ya komisa swilo leswi swi nga le moyeni haswa so ndhruti wa organization hambi ko va mfumo kumbe kun'wana a xi kona i kona organization kumbe vanhu va fika va hlangana va vumba evandla kumbe khampani va swi kota ku exista ku nga ri na mali leyi nghenaka laha hambi i non-profit organization hambi mfumo so mfumo wolowo wa xikwembu mimfumo leyi nga kona misaveni i swindhutandhutana swa mfumo wa xikwembu swa that's why vanhu va humesa ti-tax ku mfumo wu kota ku endla u kota ku operate ku kota ku va ni tikhoto kota ku va ni milawu ku tholeriwa vatirhi va mfumo va kota ku holeriwa hinkwaswo ku va ni titliniki ni swikolo ni tindlela mapatu ni ti-police station ku va kota ku mi protecta ka vukhamba hinkwaswo so mali liya vana va xikwembu va yi humesaka kerekeni as part ya nawu wa church order ku ri vukhume ni minyikelo i mali leyi pfunaka ku xikwembu xi kota ku holela vatirhi va xoho ku nga vafundhisi number 1 number 2 a ni vukhume ku tlhela ku teka minyikelo ku kota ku va ni ti-building ta kereke switulu swa kereke ni vatirhi van'wana va kereke yo loyi a chayaka organ lava baka ti-drums va kota ku holeriwa ku kereke ya xikwembu yi kota ku famba kahle se loko munhu a ala ku humesa vukhume ni minyikelo ka xikwembu i fanekele a teka hinkwaswo leswi nga na swo a swi nyiketa xikwembu loko ve i ringeta ku lo ta vula ku ri swi hetisekile a nga swi kota na sala nga cinco i faneke a humesa ku ya hi leswi mbilu ya yi lavaka swona swa mara swi nge vi hansi ka vukhume se vukhume is the lowest hi swo swa le hansi swa kona leswi swi nga nyikiwa ka old testament se loko munhu a nga lavi ku humesa vukhume u right as long as leswi a nga ta swi humesa swi hudya vukhume a ni ti ku mintwile hayi a nga humesi vukhume a nga humesi nchumu loko a kumbe a ni swi lavi ku humesa vukhume ni ta humesa vu 20 yi a nga right hikuva a nga right a ni ti ku mi le ku ntwini hikuva vukhume i minimum lebyi byi nga fika byi vekiwa byi endleriwa vanhu vo lava nga rhandzeki xikwembu ku va kota ku famba hi nawu ku va xi lavi xikwembu loko xoko xi nga fiki xi veka laha ka church order ya le ka old testament vukhume ni sente hi ngeti se ku vekeliwe lava va ku ni peni va nge humesi a ni ti ku mi twile that's why mi twa ni mi byela ku vukhume bya boha ku va minimum ya ku mi pfuna and that's why minkarhi hinkwayo na mehe loko ni humesa vukhume a ni humesi vukhume ni humesa vukhume vi tlhela ni byi tatisa mi fanele mi fostera ku humesa vu 12 vu 15 loko yo za yi va vukhume a mi si yiri that's why xikwembu lexi kumbe ni roba ka vukhume ni minyikelo xikwembu xi lava mi humesa vukhume i payroll i minimum ya yele ya 10% xi lava ku yi hlayisa vafundhisi a ya ku hlayisa swisiwana swi kona sweswo leswo bibeleni ku na van'wani va hlaya kun'wana ka Deuteronomy va yi twisisi kun'wana ka conference ku na vukhume byin'wana bya conference byi huma kan'we hi lembe a ku dya vanhu hinkwavo hambi i xisiwana hambi mufundhisi a ko va mali ya conference leyi a yi humesiwa ya ku endla conference ntsena varhandziwa va xikwembu mara ku na vukhume byin'wanyana bya le ka Numbers 18 bya vafundhisi a byi touchiwi hi munhu va nga ri ki mufundhisi byo lebyi that's why mi kuma ku ni milawu leyi xikwembu xi yi vekile ya ku tika ya ku loko u ri n'wana wa mufundhisi i ri n'wana wa mufundhisi wa xisati wo tshuka
luza virgin bya wena u nga ha ri ntombi a wu tekiwa u dlayiwa u yisiwa hi ndzilo wu tshwa mahlweni ka vanhu u yisiwa kereke futhi va ku va n'wi teka ni bohelela ntombi leyi hayi va ri hinkwavo n'wana va ri na boy hala va ri wa data u sungula ku data hala n'wi kumile vu va ku cheka vakhegula va ku testa a ni va swi tiva vakhegula ku va testa njhani xa ha ri ntombi lexi cheka vakhegula va ku chava xikwembu kwale ka old testament va ku vamba va ku yisa hi ndzilo wo fa a ku ri ndzhuti wa ku kombisa ku ku na vuoswi bya ximoya lebyi endliwaka hi vana va a ni mfundhisi i symbol ya xikwembu a hi swona phela mfundhisi a ni nhloko ya kereke symbolizer hosi yesu a hi swona so ku na vanhu lava nga vakreste hi xihanyanomu xa vukreste mi ngo va oswa mara a ni vulavuli hi vuoswi bya nyama ni vulavula hi vuoswi bya ximoya spiritual halotry va oswa njhani va mikisela vhangeli ni swilo leswi nga ri swa xikwembu kun'wana va wu hlayisa nawu kun'wana va wu susa va nga ha wu hlayisi mayiva so swesweleswo ntsena i vuoswi bya ximoya ku fana na muprofeta luya ni vule ka yin'wana ya ti-recording ni ku na muprofeta luya xikwembu xi nga ti famba a teka muoswi van'wana va twa nga ku wa famba a teka prostitute a va nga vulavuli prostitute a va vula hi mhaka tiko hinkwaro ra Israyele a ri humerile etintswaleni ta xikwembu vana va nga ha fambi hi ntiyiso wa xikwembu a va hundzuke vaoswi va ximoya mayiva a va oswa eximoyeni hi mhaka yini loko mo teka emhaka ya xikwembu mi yi mikisela ni swilo leswi nga ri swa xikwembu i vuoswi mahlweni ka xikwembu loko munhu o tibyela ku ni wa ka kreste karhi a endla swin'wana swa vujo u le ku osweni ximoyeni so ni tikereke ti endletela swesweleswo swa vuoswi bya ximoya so nhwanyana luya wa n'wana wa mfundhisi va nge a hisiwa i ndzhuti wa tikereke leti ti nga ta hisiwa hi ndzilo wa xikwembu hi mhaka yini hi mhaka vuoswi bya ximoya because ti ya ndzilweni tikereke ti ya ka the lake of fire ni ka jikwa tiheleni vazalwana va ya tiheleni tihele ku ya final judgment second resurrection va nghena ka lake of fire kereke ni vanhu va tikereke va ya tiheleni vunyingi bya vona hi mhaka yini va ri yeso i hosi va hemba ku va endla yini va tlha va ya ni le tin'angeni va tlha va ya le valoyini va kuma tinyoka ta xihundla ni vafundhisi va mavunwa va fika va khendla ni vanhu va ku va nghena kereke karhi va khendla karhi va hanya hi mavunwa va nga hanyi hi ntiyiso lowu heleleke ende timbilwini ta vona va ti yimiselanga ku hanya vutomi bya kahle hi mhaka ku loko va byela ku hetisekanga va ta a ku na munhu wa ku hetiseka u to hetiseka mini ro a ku na munhu wa ku hi ri bibele yi ri hetiseka a ku na munhu u ta mi kaneta lwa na n'we ku bibele yi ri hetisekani endlani leswi hosi yesu va vulaka swona n'we lwanani na xidyoho fostela ku hetiseka ka mahanyelo ya n'wina mayiva se ma yi vona ku ri yi hambana njhani nawu wa church order na nawu wa moral law na nawu wa yini na nawu wa mahanyelo nawu wa mafambiselo ya kereke na nawu wa yini na nawu wa ndzhuti se haleni ka new testament a ya hambana na mindzuti leswi hinkwaswo swi ri mindzuti swa susiwa mone mi nyika example ya vhese leyi nga ta mi pfuna ku mi twisisa mhaka ya mindzuti ku yi susiwa njhani loko mi ya ka vakolosa chapter 2 verse 16 yi vulavula hi swona sweswo mi yehla na yona chapter 2 verse 16 vakolosa yi vulavula hi mhaka ya milawu ya mindzuti ku mone yi hlaya kunene ku naswona van'wana yi va phazamisa ngopfu leya ya vakolosa hikuva vanhu va ku tala bibele a va fambi yona va famba hi ku kereke yi ri yini ya mone mi komba yoho yi yehla na yoho kahle mavona yi ri let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holiday or of a new moon or of the Sabbath days mayivona yi ri ku nga vi ni munhu loyi a mi avanyisaka hi yini hi mhaka ku mi dya yini kumbe mi nwa yini kumbe hi mhaka ya ku n'we va ri a mi celebrate ti-holiday ta voho swa ti-new moon ni swa ku n'we kereke a mi ngheni mi divele swa sabatha ma swi vona ne a hi yeneni mahlweni u ri which are a shadow of things to come mayivona i muapostolo la wa dyondzisa u ri swilo leswi i mindzuti ya swilo leswi taka i mindzuti mi nga ze mi fosteriwa ku ri va ri kereke yi ngheniwa mi divela mi fosteriwa ku ri va faka ma celebrate new moon ma celebrate festival yi kona bibeleni la ka nawu wa muxe
mi a celebrate Good Friday. Hey, Good Friday madela kwini. Hey, kereke yan'we ya kwini Good Friday. So swa mixaka wolowo maswa. So ku na vanhu lava believe ku va fanele va endla swilo swa hi ndlela hele va languta tikhalendara va xopaxopa va ku hi fambeni kereke yi ngheniwa gqivela n'we va nghena kereke hi nsonto mi va ka satana na mademoni hi mhaka ku a va swi twisisi ku ri i mindruti milawu ya mindruti ya va phazamisa va ha khomelele emindrutini maswa se munhu fanele a kota ku twisa ku bibele yi interpretiwa njhani loko a kota a lota interpreta bibele kahle a kota ku twisa ku ri vaapostola a va interpreta bibele njhani and then a kopela sweswo leswiya hi leswi mina yisaka swona ni kopela ka vaapostola lavakulu lava mehe ni ntsongo ka voho hi ku va rhange mahlweni va va kona ni nga swi tswariwa laha misaveni na voho va teke tidyondzo ta muxe hi swona va teke dyondzo letiya ta muxe va dyondzisa vanhu hi toho va ri karhi va aka kereke va endla a church order and then lava ta ku byaka voho va ta byaka hambileswi voho va apostola va nga vekiwa mahlweni ka vaprofeta mara a va nga chumayeli va cincetela milawu liya ya muprofeta muxe a vo susa leswi nga mindruti ntsena se hi susa leswi nga mindruti ntsena a hi susi hinkwaswo hi hluvelela hi ku swa le ka old testament no na wo lowa ku nga thiki u oswa mbilu ya ku biya vuloyi na Jesu chumele hi swona a kombisa ku sweswi swi nghenaka ndzeni ka munhu a swi n'wi thyakisi mali leswi humaka ka ye vuoswi vukhamba vudakwa hi swona swi n'wi onhaka leswi i mindruti leswaku mi nga dyi nyama ya pilipili mi nga dyi nyama ya nguluve i mindruti leswi dyana tinguluve leti ene na yi dya njhani nguluve ene ya nandzika timbambu ta yo ta nandzika mi ti kuma kahle ti-pork ribs e-restaurant yo nandzika ngopfu se mari loyi a nga dyeki nguluve mi nga lwi na yena swi n'wi yisi tihileni ku va ripfalo ra ye ri n'wi xanisa hi ndlela yele hi mhaka ku a nga ri na vutivi byelebyo vutivi phela byi affecta ripfalo ra munhu ku ri ta tirha njhani a mi swi tiva sweswo phela ripfalo ra munhu ri tirha hi vutivi bya ye a mi swi tivi phela ripfalo i vutivi ripfalo ri endliwa hi vutivi bya munhu ni matwisiselo ya swilo loko munhu swilo a nga swi twisisi kahle and then ripfalo ra ye a make sure ku ripfalo ri tshama ri clean se molo kwetsima that's why a ri mudyondzisi ka hina mayona that's why molo kwetsima u ta hi leader kwini ka ntiyiso hinkwawo hi mhaka ku hi na vutivi bya xikwembu hi vana va xikwembu hi tiva rito ra xikwembu hi famba hi ripfalo ra rito ra xikwembu maswa ku na ripfalo ra rito ku na ripfalo ra vutivi bya thyaka bya satana loko munhu a nga ri na vutivi bya rito ripfalo ra yena ri nge fani na munhu loyi a nga na vutivi bya rito that's why loko munhu a tala rito ra xikwembu u tala molo kwetsima hi ku ku ta ripfalo ra xikwembu ndzeni ka yehe ripfalo ra vululami aha mi swi twini amen hi ku taleni vutivi bya xikwembu loko munhu a nga ri na vutivi a nga na ripfalo ku fana na n'wana lontsongo hambi ko ta nyoka xi to yi khoma xi tlanga hi yo xi ta xi khisa fana xi na vutivi a xi na ripfalo ra ku chava nyoka a hi swona mara n'we mina ripfalo ra ku chava nyoka ku ma xi tiva xi haloma ni kurile mina ripfalo ra ku chava ku khoma xitofu hi ku ma xi tiva xa hisa xi to yisa voko xi tshwa hi ko xi nga ta rila loko xi tshwa mara xi na ripfalo ra swona se a swi vuli ku loko munhu a nga ri ni ripfalo ra swilo swo karhi i ta pona mi swi tiva sweswo se vanhu va misava a va na ripfalo ra vululami ripfalo ra xikwembu va fana na n'wana la fikaka va nghena ndzeni ka ndzilo a tshwafa hi ku ripfalo a ri kona mayiva a ku na ripfalo se ku fanekele ku va na ripfalo ri tisiwa yini hi rito ra xikwembu that's why hi fanekele hi fellowship that's why hi fanekele hi tshama swin'we hi shera rito ra xikwembu hi ta endla yini hi ta pfuxelela ripfalo a hi swona hi pfuxelela ripfalo munhu a va na ripfalo loko ripfalo ra rito ri mi endla yini ri mi endla ku mi kota ku vona swidyoho swa mi ku yo ni endle xihoxo mi ku yimani ya mahlweni ka xikwembu ni kombela ku rivaleriwa hi mhaka ku mina rito loko rito ri nga ri kona ripfalo ra fa that's why munhu loko heta nkarhi wo leha a nga ngheni kereke a nga hlangani vana va xikwembu ro fa ripfalo xidyoho xi sungula ku nandzika xidyoho loko ripfalo ri nga ri kona mara loko ri ni ripfalo a ku dyoheki mi to twa rito ra me nkarhi ri vulavula a mi swi tivi ku mufundhisi wa n'wina ku na nkarhi lowu mi twa ku rito ra ye ri chumayela swi tani a ni rito leriya ra ye leriya i voice leyi xikwembu xi nga mi nyika yona mara i voice ya xikwembu a mufundhisi wa n'wina i yesu i ye hosi yesu
mi twa voice ya Xikwembu, mi twa voice ya mfundhisi kara chumela mara a yena i molo wo kwetsima kwakwa ani molo wo kwetsima u tirha hi voice ya mfundhisi wa n'wina ma swi vona mi twa mfundhisi a vulavula swin'wana mi twa voice ya yi vulavula swin'wana kasi a yena ni ku swi tiva nga swi tivi munhu wa vanhu ku ri u le ku vulavuleni na n'wina a yena i moya wa Xikwembu u mi komba ku ri nga endli leswi nga endli so voice liya hi leyi mi nga receive rito ra Xikwembu hi yona se yi tshama la ndzeni ka n'wina ene xipiriti xa yena xi tshama la ndzeni ka n'wina loko i chumela ntiyiso lowa u nghena la ndzeni ka n'wina that's why mi ta twa ni voice ya hi xipiriti xa yena ani ma swi tiva ku ri loko munhu a ni munghana wa ku huma ndleleni va ri u pompa n'wana wa hi moya hi mhaka ku a ni ta vulavula swilo swa ku huma ndleleni a ni kombeta leswaku huma ndleleni voice leyi yi nghena la ndzeni munhu un'wana na un'wana kumbe n'wi yingisela munhu loyi mi nga ta spenda nkarhi wa ku tala na yena ngopfungopfu mfundhisi loko a mi chumela voice ya yi nghena ndzeni ka n'wina i voice of judgment yi ta tala ku va hakanyinginyingi mi ta yi twa nkarhi wun'wana pa mi twa ti-voice ta van'wana va nga chumela kun'wana hambi ku nga ri mfundhisi wa n'wina van'wana va nga mi chumela le ndzhaku leyi ti fa ti ta mi twa voice leyi mhaka xipiriti lexiya xa message lowa xi la ndzeni ka n'wina that's why rito ra Xikwembu la ka va John chapter 15 verse 2 hosi leswaku marito lawa ni nga ma vulavula i moya marito lawa ni ma vulavulaka i moya marito i moya i xipiriti la ndzeni ka n'wina ene swi fake moya lowa mi endla yini u mi tisela nkucetelo wa ku mi cinca mundzuku loko va n'we mina nkucetelo wa moya wa ku biha ku na munhu loyi a vulavulaka swilo swa ku huma ndleni kumbe chumela swilo a nga tivi bibele n'we mi fika mi tshama kwala a chumela swilo swa ku huma ndleleni moya wa yo ta nghena ndzeni ka n'we mi ta sungula ku fana na yena loko vo wa oswa mi ta oswa ku fana na yena and loko n'we mi right mbilu ya n'we yi right ka Xikwembu xi nge pfumeli mi xiseka loko munhu o za a xiseka mbilu ya a yi tshamisekanga mbilu ya yina swin'wanyani swi lavaka a nga rhandzi Xikwembu kahle hi swo swi endla ku ri vanhu va kanganyiseka i ku va va nga rhandzi Xikwembu ma vona vanhu lava ku ya ka vaprofeta va mavona va robeteriwa timali i vanhu lava a va lavi Xikwembu loko a ya le u yele ku horisiwa mavabyi ntsena u yele ku va a ta kuma ntirho ntsena u yele mali ka Xikwembu wo lava minkateko ntsena a nga swi lavi ku titsongahata ku mfumo wa Xikwembu u ta vuton'wini bya yena xi n'wi fuma Xikwembu xi n'wi control a nga swi lavi sweswo i vanhu lava va xipiriti xa ringanganganga loko u fika u yima u tata swibodhlelana hi mamati u swi xavisa ku ti-holy water va ta tala swinene hi mhaka ku va lava swilo swa ku khomiwa hi mavoko a va lavi swilo swa le mbilwini va ri swa le mbilwini a wu triki u tshika xo khoma hi voko a hi swona matsongo se ku na vanhu va ku lava xa ku khoma hi mavoko Yesu a va lo ta ku nyika mbiri va lo ta ku nyika miri lowu a ni miri lowu yi wela ka xi swa ku khomiwa hi mavoko va yisa muzimba lowu xidumbu lexi a nga xi lavi lexi a nga na ntirho na xona i lava ku ponisa munhu wa le ndzeni munhu wa xiviri wa le ndzeni a pona a ya tilweni se vanhu va rhangisa ti-pride status education timali he ntirha kwini that's why va jamuka ni tikerekeni va jamuka he na timiliyoni he na yini a yi ri swona sweswo kerekeni siya timiliyoni ta wele kaya le ntirhweni wa wena swa ku na timovha ta ngani ta ku saseka swi tshikete na he va jeleza mana jeleza hi fumile ximoyeni we are rich fumile na rifo hinkwaro hi ti-trillionete antiyo ta ti-zillionete kumbe ti yini hi fumile tilo ra mina hi shareholder ya tilo a mi swi tivi ku mi shareholder wa tilo loko mi ri ka Kreste loko mi fika tilweni va mi byela straight va ku everything swi nga la tilweni swa wena phela tilweni a swi kona swa ku a wu ngheni ndlwini ya un'wanyana hi maxaka hinkwerhu loko fika u nghena laha swa ha ri kona swa ku loyi muntima loyi i mulungu loyi i mu-India swa ha ri kona tilweni hinkwerhu hi xilo xin'we maxewetana mahakana ku dyiwa swin'we laha mi fika mi nghena koha a moya ma tlhela endlwini ya n'we ka menxini wa n'we n'hweti leyi taka va na mhaka na n'wina laha mi fika mi hlangana kona tintsumi ku tshama karhi ku ri na movement ku na activity ku na ndika ti-concert ta koho mi ta n'wi vona na hosi ya tihosi kwale tilweni loko a nyika speech a vulavula is very eloquent swi nandzika ngopfu ku n'wi yingisela va ta mi byela lava nga jika tilweni va koho vanhu va nga jika tilweni va tele se va hundza na 1000 vanhu lava nga jika tilweni va fika va vona Xikwembu mi ri Xikwembu a xi voniwa va xi vona Xikwembu loko mo lulama mi hetiseka mi ta xi vona Xikwembu
exilweni a xi voni hi mani na mani ku na lava vonaka xikwembu ka ha ri hava munhu loyi a nga vona xikwembu swilo swi nga tsariwa 2000 years ago i ferile hosi yese xi hambaneni se va pfurile kheteni a ka ha ri xihundla a chumela vanhu ku nga si pfuriwa kheteni a nga si fela vanhu a ku ri present tense of then a ni ti ku ma swi tiva ti-present tense ku i yini van'wani ke a vulavula hi nkarhi wolowo a ku nga ri na munhu a nga tshameka a vona xikwembu mara swi vuli ku ri swi fanele swi tshama hi ndlela yeleyo forever a no tlhela a vula ku na lava nga ta vona xikwembu a nga vula ka ti-beatitudes ku kona vula ku na lava nga ta vona xikwembu a hi swona a ku kona lava nga ta vona xikwembu ku koho lava vula ku ri ku na lava nga ta vona xikwembu munhu ringeta ku languta ku kambe hi kwini kwala ka Matewu la loko nga ku Matewu 5 mara mo hi cheka ku la ka ti-beatitudes la nga ku i Matewu 5 Matewu 5 yi ku Matewu 5 ya hi la i Matewu 5 hayi a ni ku ndivela hi kwini lava nga tsala You're blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew 5 verse 8. Yiri ku katekela va timbilu ta vona ti nga basa hi ku va ta vona xikwembu mo pfumela mbilu ya n'we yi basa mi ta xi vona xikwembu se vanhu mi ta twa un'wana a fika a khota laha hosi Yesu Kreste a nge te ku hava munhu a nga tshama a vona xikwembu bibele yi ri ku katekela va timbilu ta vona ti nga basa hikuva ta vona xikwembu se swi tani varhandziwa va xikwembu munhu u ta vona xikwembu loko a pfumela ku mbilu ya yena yi basa yi hetiseka mara loko munhu a nga pfumeli ku ri mbilu ya yena yi basa yi hetiseka ala loko ri ta va xikwembu ri ku hetiseka a ku na munhu wa ku hetiseka a nga lavi ku hetiseka a hanya karhi a mikisela vudyoho a nge fambi hi rapture a nge hlangani na xikwembu a kaneta swilo leswi a nga swi tiveki hina ha famba hi rapture is a reality mo ni mi byela sweswo hi le ku fambeni hi ya ka ya tilweni se lo a lava ku ya tilweni a ti lunghisele a tlhela ku dyoha a hundzuka hetiseka a khongela xikwembu a pfumela ku fumiwa hi xikwembu a tlhela ku tshama karhi a kaneta vafundhisi ni ku kaneta bibele loyi a rhandzaka xikwembu a hlayise nawu wa xikwembu ka ha ri na nawu ka New Testament a hi fambi hi ri lawless van'wana va hleketa ku un'wana wo famba hi ku tshemba ku ri Yesu hi hosi ntsena hayi a nga oswetela hemba yiva loya endla hinkwaswo u ta nghena tilweni hi ku tshembe ku Yesu hosi ntsena i tidyondzo leti dyondzisiwaka hi vafundhisi va valoyi lava nga ri ki vafundhisi va ntiyiso va rhumiwe hi Sathana va huma tikerekeni ta vusatanism va kha va pfuletela tikereke va nyikiwa timali ta ku tala va pfula tikereke letikulu n'we mi hleketa ku mufundhisi na wa xikwembu kasi mi dyondzisiwa tidyondzo ta madimoni va dyondzisiwa hi madimoni va tiva lexi va xi endlaka va fida mindyangu ya vona hi tingati ta n'we ni moya wa n'we va lava moya wa n'we wu lova hi ku n'wehe a mi hlayi bibele mi pfumela va mi byela ku hanyani swin'wana ni lava leswaku swi swaku na munhu wa ku lulama mi lwa na xikwembu xidyoho hambi xi vuniwa na xinene mafamba mi ya tiheleni a ku dyohiwi ka xikwembu mi nga dyohi kasi bibele yi ri yini ka Yohana wa ku sungula chapter 3 mi sungula ka verse 4 yi ri xidyoho hikuva munhu a tlula nawu wa xikwembu lomu yehla na yomi ya ka 10 yi ri n'wana wa xikwembu a nga dyohi lomu yi teka from verse 8 yi ri n'wana wa xikwembu a nga dyohi se n'we mi famba yini vhangeli alright ku na nawu lowuntshwa Yesu u ri ni mi nyika nawu lowuntshwa rhandranani love one another Aisha why are we now lowuntshwa ku nawu lowu u tsariwile le ka Old Testament ka Exodus 20 ku rhandza wa rikwenu kotela ku tirhana hikwalaho ka yini hosi Yesu a vita nawu lowuntshwa a new law i mhaka ku munhu a nge swi koti ku rhandza loko a nga tswariwangi na vumbirhi a vula ku va nyika molokotsi u ri ni mi nyika nawu lowuntshwa va nyika molokotsi ma ku molokotsi u ta va kotisa ku va kota ku hetisisa nawu lowa because vanhu a va swi koti ku rhandzana
loko va nga ri na moya wa xikwembu. That's why moya wa xikwembu ku ya hi buku ya Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 7 iri, it's the spirit of power, love and sound mind. That's why munhu u fanele a va na power ya kota ku hlayisa nawu wa xikwembu. I nawu lowuntshwa ku rhandzana. Loko mo ka mi nga rhandzani xikwembu xi nge mi katekisi kahle. Xikwembu xi nge mi katekisi mi nga rhandzani, mi jelezelana, mi tekelana hansi, mi xanisana, mi twisana ku vava, mi rhobana timali, mi endla swilo swo ka swi nga kahle, mi vavisana. No blessings for you. So a hi fambeni hi ya tibyela vana va xikwembu hi ku hi ta hanya vutomi bya perfect, hi ta endla swilo hinkwaswo swi hetiseke vutomi bya hina. Amen. Amen.